welcome back to this one podcast. Welcome back, ladies and gentlemen, manenegal. Re be out. Ah, I got a chance, manenegal. Ladies and gentlemen, we are back on this one podcast. Kalegelo hoput, kalegelo hoput. Yeah, kalegelo hoput. I don't know hoput. You're my community. Yeah, I take you as a family. You're my family. I have to take you that serious. Right? All right. All right. Yeah. And again, we are back. We are still disorganized, guys, in this studio. I believe you will hear some echo there, and then there on the mic. I believe there will be some echo there because of the room is still empty, like still empty. Because I had to shoot. I had to shoot. They say consistency, so I can keep you updated, keep you informed at all times. Yabo? And then first thing first, nna ke nyako go itse gore weekend down le bjang. Wena just send me comment down put weekend down le bjang before nna go botsa ka ya le bjang ke go fetsa go botsa gore ka ya ka ne le bjang. Wa bo? Ya, nna ya ka weekend le weekend batho ba modimo. Wa bo putsitse o kopa le damano mo o shebini e nngwe yana ona mo local yona mo Alex. Akere ba lo aksana pitile nna Alex. Oh, fitlha mo lemeshe bidi ke ba biri ya go re ya le shapunya. Ra damano ja ke Gordon. Wa itse Gordon se molo mampya. Oh, ele gima e. Ke damane ka dlala ka le botlo le modimo tafula sa izura le Google la ile mara ke le ka dlala ka lona damano go ra bere ya mushi. A ko rota lo nyo rubira la. Wa prestara o no a ka o le mabya la uchi. Wala sendele da comment un puturi ke himbela go do sala go no un puturi ne. O ka mpotsa gore bjala bo itse re fetse o bona wa mpotsa gore ne a ke sa nwa bjala go se no tsoa go sa nwa ra a ke sa nwa bjala after bona bjala bo nna o botsa gore ke eng Belgravia yo Belgravia ya salantsha dikolo wena Belgravia ya salantsha dikolo wena wa dlala wena go pola ke dile Belgravia ke botsa Dicrot ba de go Dicrot ba de mpotsa gore na le 24 years a rumeri a wa itse ngcondo ile wa bona ile mane ya bontwana ile lona bo di Gordon wa yebo a ile yo tsa Dicrot bo wa dlala wena re lenyalo la wena le balance ke moto maitereng ke bo wena nyetse ka 24 years wa ya am say le ona le nyatsi na ya mo ene ke tsile bo ya le ke tsile ka go sheke tsoa bula ba mpotse yona side ka ra no mo mbona ke no tswa di Belgravia lo mamma. But then we are back. uh, before we get before we dive deep, before we get into details, there's a little updated addition there. Certainly we had an, uh, an icon. An icon has fallen. Malumson desk. On first time. One digits of Malumson desk. Never give Oscar. Oscar Nyati. Oscar Brass. Oscar Brass. Okay, Bags. Yeah. Oscar Bags. Yeah. I believe there was a shooter one and then but one never back at scooter. So like why it was hitting a one level at DJ Sambu. Aris! No, re ne di hitela bo DJ Sambudi e le tshwana le bona da mo diroboto mo blue valley estate on frustana mo blue valley estate mo le between Midrand and Centurion. It's between Midrand and Centurion da pleka teng e no diso a e bolo rona o vekse di N1 a we wela we ile N1 ke sho wa e bona o frempenya neng ngonyana so o ka re ke yang ya bo ka bone a le ndile bo elephant street o ka re ke bo di elephant go o ka re go frempela bo elephant if I'm not wrong, if I'm not mistaken. Yeah, ke yona ya ke yona e le da on frustana ya no ke yona ka nna le blue ba ke blue what plaza ya nngwe dangerous so nngwe mass on frustana you can go out there le motho ha o le mara on frustana for more info connect da go 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 kae mara then ba re no nna le shootout nyana da ba mthusitse ya le crew nyana I believe ya le crew ya so ba mthusitse da man sati joke like for Frustana dai then ya bona ba itse ra itseng ba ka se mo thusa fela it's a story behind the learner kan dan rena so na story so I can keep you informed ne ke zira yi research tsaka not well informed ka ruta igalang afterwards budi paso go yo mama I'm not informed ka ke santse ke nyaka information but I will keep you updated ya mane ka mitse malumi tsonte screw ni se thata a tlhalo ya tlhakane le fitwa da ba re ni se thata da ni Oscar Brand mara anyway rest in peace one first time rest in peace a giant has fallen one first time tla still alive a re fetile da one first time ya mara re bua da re bua mo le pila ke re bua pila mo le re bua pila e la ipele ka
No, like, je dan niet eens Scott King, joh. Wat is Scott King, hoor, man? Wat is Scott King? Oh, man, da man man nyawa mpotso mo na nyawa mpotso jwa ke pibanyana ba man. Ah, da vin chau this hands, joh. Nyawa mpotso jwa jile da man. Ibile da je. Ya ke misteri de. Nyawa mpotso ali jile mara bra. Oh, mona lo tsa dira mo banyane mo is too much. Awu mo nna le ba lo rongwa ba chao. Ba chao na le ba mo so busy ka bona. Ana ra ka ba tloela. Yo, ana ra ka ba tloela. O mona pe dama no tlalla ke digwenya. Wa itse segwenya jo. Se mo tlalle mo la segwenya jo. Se dra le ra mo le buju buju segwenya lo tse sharp le to ka wena wa tala. O botsa ka batho ba ba sharp. Wa mprostana. O botsa ka batho ba ba sharp. Ba tlalla mene, ba mo patalla session hore manager wa ba squad. Ya wa mpotsa hore di na le ba bang ba patele waya mara. Eh? Wa mpotsa hore ho na le ba bang ba patela le to more into details wa understand to FYI na la ba tsenella wa understand as kwa king jona ke motsepe wa mona wa motho doesn't count those hands amu da mona kala ga banyana fela kala ke sgwinya fela mona o lebella mona ke sgwinya fela mona cheat score le tso bona le tso pele le tso shapo tso wa mpotsa re da mona jwa ah asinyinyana enye versinyana sa mo versinyana awu mona re minyana mina ke motlali wa understand hai squad king o mone le yena judamane mara le yena o judamane o fiti o mone le yena jo eme le yena so one on one wa bona ra yintlo wa understand yintlo o tla rena jo re bona jo rena ba thupheke jo di tsena ba ini chena veke tired bonota oh mula awu bona o potso no taka e mali squad king mo le nna nga se milela o bona damane mo wa bona ra e di to bo amono jo ba chao joine dikete tse bona jo kiriya mnati kiriya damane mnati mara o itsene bila lo wena ke re banong o thomo re ya o tlo tsena bo o tsena bo ba rong ba o theila o tlo tsena bo ba rong ra ba o theila wa mfrestana o tlo tsena bo ba rong ba o theila then masotho en mo theila wa mfrestana masotho le ba o theila o thoma wa re wa mfrestana o thoma wa re ba o theitse mo le sa itse ru ikala wa mfrestana mara anyway a re feteng nna re bone o squad king yena pila ena re tlo bone gore ena o fella kae ka re ba bone ba bantsi ba felletse kae a ra ba bona mara ba bantsi ba bone ba felletse kae wa mfrestana squad king yena o diketetse bona wa mfrestana di-hadi di be thapila kwa di-release tsa mo ke wa mfrestana matsatsi le tlo kry o moro wa mfrestana story sa yaka se sebae story sa yaka se sebae o tla bona tsa se go botsa ka mme e ka se le bone story sa healing mara ke lately eh ha ke tsebe go e beya bjang ke bone story se iraetse lately se o khirile lately sa e-hailing e-hailing Bolt gore ke mara ke e-hailing wa understand there was a lady na ba re ba diamonds there was in a expecting a lady na diamonds jo na ba tlhada ke bras ba rena ba pitori jo ba tlhaba le mo line up ba tlhaba le mo mengeleng ke na go spana ke dina understand ba tsena da jo diamonds wa understand ba tsena da mense jo ba phila ngwa ka mokho video re sa feeding ka teng e tshwara ke dash cam wa understand dash cam ke camera nya nngwe man ke camera nya nngwe nyana man nngwe dangerous nna mole man wa e bona mara camera ile man wa e bona mara ba bang ba khone e beya ko ntle le belle ko ntle ba bang ba jikisa le belle ka mo so ba nngwe ba e-hailing o ka re tse banya wa understand di na le yona then di recorda each and every movement tsena e tswa tsena e tsejalang ka mara tra wa understand le controller vele ke wa e connecta vele le phone Wi-Fi ke di-dash cam ke dilo tse sharp wa understand jo sanang re tsena mole sanang re checkile dai video diamonds jo ke dati ne ba le mo mengeleng ya re ba nyako betha e-hailing wa understand eno bethe e-hailing ya bona ba se ke ka ne brown monyana so o taba gadle wa understand mkho ba itse gore ne ba jaya ke mo ba di ba itse diamonds ba ba patela ya na e booster jo ba patela ba tsa tsone di tshoko tse di shiya ngwana ka da gore yang
khone o tlhaloganya wa mforestana mara diamonds ba itse ba re ba re tax ba ka lo re ka dajo tsamane bibi wa mforestana ba e bibi le na magala e bras lena aya jo diamonds so jo ba boela mna tebe mara jo bras ba le jo ba romantic jo ka luto le re bras ba masulu mara o tle tsamana jo la bele na bodese ya jo tsamana romantic no shout out for daman tsamana romantic o mo tlhaloganya wa mforestana o mo tlhalogantse di ba ka thata Afrastar ke ba bolela thata mo le ba bolela hore ne ba pushitse a ba re ene jo mense jo le nna mana salute ba motho wa Afrastar tla nga ba mo iranyana metai do mamma Afrastar ke bras ba pitur man respect am sa wa Afrastar as shy umfazi umfazi samiyeka yebo sayeka le ndaba imani ihambe yebo imani ihambe ngonyolo lwabo Afrostar thina sishaye umfana bafana baPitori bafana ba-touchline Afrostar na ra busy o utlwile da mana bolele yena da gore pila o iralang da o utlwile da mana ena man o very understanding Afrostar man o very understanding le nna ke ntse le reng man ke Frosta nne nka ira nga ishapo ne ana la ba bang a re zule ka o tshwana jo wa bona le mo continent la mo the economy is so high man e bo pipa tura sho Afrostar diamonds le bona ba zula mkho ba zula ara ba bone phoso re ba bona phoso ba zula ka tsele wrong mara mo mafelong nyu ka se e bone nyu e tlo video mo Mandela yo tla mo lo tla smile yo tla bo ah o ba mnogile Afrostar yo tla e lentse le bjao so banong jo diamonds jo nna vele nna go botsa ka nna jo wa bona e healing jo na bona healing jo ke tsena ka mo yona jo ka e check Afrostar ha ntse ke rata shaka mo location le bo mfethu mamang nyana ka ditso ka motlala mo sen share la location that's the first way yo ba mo e-hailing Afrostar wa izulu ubi lo twa yi mo Gomora yi ya Santi Oscar ke ya Santi ni ai ngaso o tla lo tse ba in a period of an hour Afrostar no twa mo wena o ya Santi company go fika Santi now so batho ba ya South wena ya no Afrostar wat magal or country gala so banong the best advice go berekisa e-hailing in most cases go berekisa e-hailing o share location and lo tsena ka mo yona man tshwanetse o check man check surrounding man Afrostana man le ntong man surrounding man check man observe the energy if you can read an energy read some energies antlhaloganya if you can read an energy jo a ke itse mara tension look lo mamang jo ke lo di important Afrostana le hore ape jo dibras jo ba stu ba khona hore ba le dilo tsa o bula wa di bona oh ka tswela boimeng o tla tswela boimeng tshwanetse o le tse tshwanetse o di lebelle wa Afrostana like surrounding ya o na le nga mare koloi o na le ene o ka se imene yana e-hailing yana ya go dipolekeng yana tse dinana ba re ya straight wa tlala le nna nka se nka se straight ke dina no daide ke dina ya no e mona go shotla mona ba tla o e mona pele ke le ka e jaja jo o buisane mo Gomora bo masokisi kwa go o Jimmy a re pele go masokisi ba re go Jimmy kwa a o irale go botsa ka plekeng ke re tsena ka plekeng tsena plekeng a ka se buele ke selo ka se tlhakanele ke selo ka o botsa ke re pele ke lo ka se bue ka se bue ko plekeng e masokisi e mona go botsa le nna nka re ile e-hailing masokisi ke Primrose nyana tsele ke go lo ka ntse o rutwa mo Alex mo ya masokisa ke da o na le pleke tse ding tse man le wena man tshwanetse no ntse no hae man o re ka e mai e ke di khanda tshwanetse o itse le wena ra o mai o itse man tshwanetse o itse le wena man o re e-hailing wena to be more safe e mo re maybe ko ba safe nna ke bona ile nna o ba safe o tla batho mo mmolong wa ntlhaloganyo o lata bo batho mo and le wena man tshwanetse o lebelele man nte a ikwa le dibitso re ke mang ke lebitso kgone o bone gore ona pita mosadi ya ona pita mo ona moshamsadi wena banyana wena se re check gore ke ba wa di bua re requesta ke re ba ndai ya kwala nna ke re tlotse di bolt vele ya kwala economy ke thu a le litri ka economy bia kana ya namela ke tsore ba re ke tere ka ke di comfort or ke di una di bo dilo mo mo di luxury wa ke number 7
You'll be much safer ebile ono bitsa number 7 wa e fata eo ono tloha moya mmolo mona o tloha moya o looks more tloha moyanyana bo di-10 da o tloha moyana bo di wa ntlhaloganyo ya mara eseng tsa lena tsere ao man le koloi man wa lebella man ai man wa kono e bona hore man this one is out no this one is out wa mfrustata mara like be more safe o berekisa like bo di-Uber so bo di-Bolt ke believe hore by then ya kwala hore share location share what one wa tlhalohanya you share such and then we will be there for you re ka se o tlohele fela o card mara di baka re sa itse re dirala wa mfrustana ono re tshwara ra o tshwara le rena ra ba wena wa mfrustana a ke re ka itse hore ne maqala o tswile o ile something location la ya shiba a ke re location le lona o kgone le trace ka phone ya hao le wena o cheat ko wena da ka Wi-Fi ya madi o kgone le trace o bue le lona location o bue le lona location o be sharp wa mfrustana wa itse o tshwere location mole mfethu le yena a re wa khabateya wa itse ke wena o khabateya dilo tsa di le sharp wa mfrustana wa e bona hore mara a ruti dikile jaanong o iwa kae jaanong mo o ka re o se iwa something ke mo kanong o check gore mfethu kgantse o iragalang especially lena ladies man and lena basela ke re la itse le blind ka bida sechomi ka pele o mong yana chomi ya o mong man o kopane le ena mabane man 2 minutes nyana man chomi man location a shile man ke so blind lo ya Cape Town Park yawo lo hayi ya Cape Town Park man location a shile ke tla ba big bang fitha ko location le so kana banong ke mo go le wena for your own safety and le wena o reilang Uber le wena for your own safety tshwanetse o lebelele o lata motho ko polekeng e bjang motho yo o bitsa ko sekgweng mme bra motho yo o bitsa ko sekgweng o mbitsa ko setwetla jo o mbitsa ko bodibarekeng ka lebarekeng e pelekenyana tsa lena tse bodi mane barekeng masokisi kwa Jimmy Stain o mmone a ke da le ruta o e tloa yi mo polekeng e decent mara e ya da a ke da ke tlha ko tlhabele santsane di wa mfrustana e le rena man bras ba ko Pitori man lena ba ke e-hailing man ra itse gore o diragalang wa mfrustana o ba seno o botse gore motho o tloa mao ya divorosong ai wena diganda ba se lo poka ya poka ele wa mfrustana ele ya poka lo poka wa mfrustana so banong e re ya da ke re tshwanetse re lebelle o diragalang wa mfrustana ga o no ira fela wa no tloa wa no ira dilo di a dirang wena ko wena ma wa mfrustana wa mo tshwanetse gore o check gore o diragalang se ka no ira fela wa Uber or Uber e tla ko wena or Uber ana pila ona mo situationeng e da if one another is busy Ubering one another there you have to do the right thing wa mfrustana send the location and le wena le ona Uber send ro level lo rata motho ko kae a ona o lata motho fela go di kae kae that is a serious matter no it's a serious matter tshwanetse le rena re e level the both of us in both sides for e-hailing go kae wa mfrustana o ka se no e-hail ano e-hail ba re wa e-hailing manyana tshwanetse re check masaidi wa mfrustana yeah and e nngwe kopaneng le yona wena mo ra diterata e mane ke kopane le Zinxumalo jo top notch wa tsaka Zinxumalo jo a kry-a Metro Award a kry-a Metro Award Zinxumalo mare ko di-billboard-ong ko States ke re bjang wa le ko Times Square New York ko New York o performa New York o bethela Zinxumalo wa New York da le motimile big ups nna ke rata go bona basadi especially in a game ejo effect and this is all about music this is all about the comments that I come across now we diving deep on first time now we diving deep bara se ba ka Mozambique e re ke le okay sharp international hip hop international like hip hop re ke re specifically hip hop ka Mozambique lena ebile ba di-piano most of you di one hit one on first time one hit one ba ba ya bo le Meg le Meg why
ba baya mo bo Daliwonga o kae Daliwonga o tlo lo fella ona ona a re thuso wena o dropanyana le babe one so mare ke ya fela a mo fasta ke ya no fela ono ke ya fela a mo fasta ke ya fela so banong wa bona hore bana ba juke bona ba phusha mo fitsa brand pela bila basadi ba gafe re ke bebe basadi ba gafe ju basadi ba gafe ra se la hafa mosadi ba kgone go mmotsa gore ne re nyaka two album ne shao ba mmoditse gore stikita sa ito ba tsweng ditao wena o skimile tse dinyana tse tsa di-old kopo so ba o botse gore nyaka two album and then wena pia o permanent until fetsa album ao tse di-20 tao di-25 wa mforstad ba o rekela yana ntlunyana ra se ba botse gore ba juka na le hit o na le 14 million views wena kgante contract bebe mme sa re nyoko e nngwe ke record deal wena ba tlo o fa 20 tao fetsa 20 tao e ju fetsa di-two album ya o be sharp le nna mane braska la gago le skimi le o bontsha gore brasa ra hafa re skimi na re bile ka o hafa re hafa bo botho to hafa fela re hafa bo botho on prostat ra hafa ona bo zinquma lapho zinquma lo I believe una le materials una le modimo to mafoe if I'm not wrong una le mini yes zinquma una le mini yes le modimo nda check down board on prostat mara bona jo wile di movement di dangerous on prostat le to motima di awati di metro tsa lena tse yo mamma le to motima mara yena jo ba mmona ka mo di billboardong ka mo di street ya mo da bana ba ba dlala shapo dlala bo dance ena ka re 2000 o re 2002 ngwano o no tla fela skatana fela se senyana fela mo sa mengwaga se no tlhamo le se no re one hit wonder mona ka mona le na dlala mona la itse re mona bozingo lo mona ba berekile mona bano international the biggest track ya batho ba le mona na le di wa le hit wonder di dangerous thata mo life le re di bile ka se di shoot ka se di shoot le go direki ba tlo drop mo tsile opna Gangnam Style sexy lady opna Gangnam Style aja that track e joke one hit wonder jo damano gae mara o shile mark o sa mbotsa ka Bodaliwonga jo music wa go se utlwelle tele se khandi ile no ga se tlo utlwella no go botsa no like recently no a re utlwelle like fact ke mang o utlwella Daliwonga no ke mang o bula playlist no a tshameka Daliwonga ka le go bja le no a re tshamela motse mcimbini hit hey mcimbini hit mcimbini ke mang ke something Soweto ne ke something Soweto mcimbini a se bo Daliwonga ele ba wa bona bo re ka di legend mo on frustana tsele ke tsone re you can keep a good man down ke tsone tse re belang ka tsona tse tsa go something Soweto on frustana ba mo Daliwonga bone ba no fitlhile ba le tlhaele di copycat ba no ba tlo replace bo something Soweto bo Mlindo le ena shuwe Mlindo le boya re khabale le boya Mlindo le ena shuwe le ena mo ena mo tsoro metlile dilo mamma di siki Mlindo o rata bokadi a re ka shabe bolela ke lo le mo mmiding man o prostana Mlindo le ena na tlhanta tratela bokadi she ma imela ngwana batho tla re o wala ba thapalla o mo wa bono ngidala o prostana ana ke tlo bolela ke lo le re kopana le tsona mara lo tsa lefatshe wa mfrustana lo tsa lefatshe lo tsa lefatshe mara ka o botsa Zinxumalo o pushitse Die Baby o go di-billboard o Times Square wa mfrustana billboard Times Square o tsebe le busy le tse bokatana mo Mozambique mo le busy tsa mo Makubeng jalo di secret tswa bo dikonka bo dilo ba o felletse le billboard yana o re bona yana ba admitile mo difanting mo le re akwa bo ya lindile kwa bo mo le for cover quota ya lona ka achievement ya sharp lona ka achievement mara le tlo hatella bana ba le bona le ba fix le ba fetsa ba fentse re khone utlwa re ba re on frustana lo tlo le motla e le dira
What allow me yes. Mm. Ashiyo na bara zinyo ogo billboard ongwa Times Square. Yeah? Zinyo malo mona is an equal African ambassador. Fuck. Lena lo ba dikatara fa da ne ile go di focalistic no go focalistic a shibal ba kopana le bodi berginwa bodi bergin so punya le na ile ratani kana le rgi spotsi pusha Nike ba bergin pusha Adidas ba des am frustan oh le na wa mal no ba dikatara mo le mege bo mamma tlaka no ya ne le wa bona man batsini man le kai no hmm why you boys we need some heat. Aranya mangu bifa mang bifi mang nilang we need some heat. Drop those heat. I'm frustrated. Drop those heat, bro. We need you there. We need you there. I'm frustrated. We need you there. Nakitono bule. Nakitono bule. Lo munga shule na banungu spaka ejo. Itinyo na lawa ngejo. Lili kompo ya lena. Lili kompo ya lena le shebeshit. Shebeshit we bona ka dimension. No di promoter di nyoko mo hafe. Di promoter tse itse bona di memele. Or di ska memele. Ubi makalemela to ashilo na ya oketse. Shit away. Twek. Di promoter di sa tlhaloganyo re dire. A ka nna wa opola shebeshit na go mo tshwara. Go na le batho ba lo re nne ba ntse dingwe. Umfrasta batho ba ne ba ntse deposit ba bana ba patetse di full cash contant. Le bo makhazi ba teng neda. Umfrasta. So bana ga ditse re makhazi ya reaction a towards yona da then ke tla utlwa re makhazi ena sa ya re eng. Mara di ambassador tse ba di promoter tse ba ba nombona ba nyaka nyo ba nyaka di refund ko kae amara jona o nyaka refund jo sa tsona le ho bujo jo ino tswa da na re go botse sa le no refund da re shebe shita to perform wena o nyaka shebe shita to perform bo wena shit forget wena o di refund yona nge bisolo motho dama no tabo ba ya mara wona refund ka ona wa bona ba le dama no tabo ba sena ba hlele tembi no na hlala tembi wena se hlele tembi on frasta hlele tembi ngoro tabo ka nge jaja inu ba re ke mang lawyer ya o re ka June ye o sho shebe se tla gra be a jo ba jile nyu ba lena jo ka di lawyer ba jile ba le maka mo otlhe ba re expenses sa ke 20,000 nu ya tshela 20,000 ke 7K o ka hlala nyu jo jo re tsisa ka yona le bano lena di mbazata ba re ke le di promoter she me re ke le botseng ne promoter ne e bo no promoter le win le kompo ne le win le kompo no khawana on frustrat har ta bona ka junior tswai mana na don't believe you dai botla wa jo dai boy jo ba mo di crystal ka da on frustrat ke ing ntong ka tshwara glass pipe ka yona glass pipe ke glass pipe nta ka stubi zolo ka glass pipe ha ona glass pipe tu bang zola ni kholo wa uti on frustrat o kra di bong ba no magre di pipe le di shabe on frustrat le di smartphone lo mamma shabe shi tu mo marketing on frustrat o tra life kala ka moara ke ba no maro wa rekisa o kra ba no rekisa a di sa bone yuku tsa teng a support-a fela ka re yang di-spaces tsa di-20K on frustrat mara but then lena di promote tlhalang e thembeng gore mmene o tla boa ka yona juni eo a tla tlo le performela mahala lo mo trafa o itse banong lena wa banong ke dikoloto fela jaanong on frustrat nu banong ga a sana choice ha bua banong dino mkosora sign record deal e khone tiwa dispense a khone perform kana banong o le jena ubi stop on frustrat stop liliweng le kompo mona le dita tsae liliweng le kompo na re tlhaloganye ro na nneng liliweng le kompo on frustrat kana banong na liliweng le kompo re ra mo phusha re khone o tlhaloga on frustrat liliweng le kompo dilo banong di tsamaso nne re ra mo check liliweng le kompo liliweng le kompo mona se motho a bua on frustrat
leweng Lekompo. Ga ke ntho tshwanetse hore le itse lena ba ko Lekompong. Kana Lekompo ashile ke bone le mang mang o ntshitse mo mphya man leweng Lekompo ba re ke mang ba yana ba ko Lekompo. Lekompo Joe la tswa. Lekompo Joe la tswa Shapra Lutwa. Hona le ba ba des na le ba nga ba des. Re tlo ne be ntse le bjao. Wa Freestyle hona le ba lo fihla mo lo utlwe hore o na borile. Oh na borile o. Au ka di black a di re phela mara wena man o bitse rapper. O emong mona motho na ira le street ka Lekompo bona ke shebe shebe. Yeah, approved. Shebe shebe jogi hit. Ke hit maker jo shebe shebe jogi tshanga music wa itse da tsere ke ba re ka lerato la ka usual. Yeah, ele ka usual. I'm not that fan because of man or shit awena man twega. Oh, we need some motivation in between. Re motivate, re botsa re botsa re dira la. O prosta lo sa kre inspire ke Tupac maro palla go ba storytelling. Ai khona a shiba le bo Kendrick Lamar ba inspire ke bo Tupac ba tlile ba re storytelling. Ona o di inspire ke Tupac o di inspire ke Louis the storyteller. Best writer ever. Wantalwa. So bona a re tleng ile wa re tleng pi. O prosta re tleng pi la mo re lebelle mo ruga. Re kawan le ya ka mo le ka. Shita ke shita. O prosta. Shita ke shita. Shita banonyana banong ka mo ka ramara mapatlelo. Re tla bona ka ju. O prosta. Mara wa bu. A re ne le rena re tlhale mo timbeng mo re tla wa balance dilo tsa kana ba re monna wa seka re bjao ka speedo. O prosta. And then shout out to Masterpiece. Shout out to Masterpiece. Ke bone da iken pa hae ne ke tshunile mo PG mo channeleng ya mfano mo ngata ma thoka mo hare ka da. Ai man. Ke ba bone ba banyana Tyler ICU ke mo. O prosta. Tyler ICU ke mo. Tyler ICU ke mo. A ke sure album e tswile lo tse street. Ke bone Tyler ICU ka da. O prosta. Ke bone Tyler ICU. Ke bone Youngster. Shout out for PJ, Louis. Shout out for that PJ. Kana ba re man, that PJ. PJ le man ne na gutli la bolela le na gutli la abolela wa bo Masterpiece ko music pa sa ro ira yana kempe the rappers there music stuff. Am frustana. So ba ne ke interested go bona. A ga re na ba ba di go sukitse kana. Re palla go fihla like physical. Na no go ba da. Am frustana. Ka studio sa ka dapi da mo le ka suscita le bras. Am frustana suscita le bras da busy upgrading my English, then, there above, you know, because of I know I'm well spoken. When it comes to English, I believe I'm well spoken. So then this is my comfortable language. Lam frustana mara get. So ba ne ke lebetse dai PG le da ba bontsha na studio sele. Kempe eo. Ke bone da I was interested bo youngster na le teng le make crazy na le teng. Yo, le make maybe tla ntsha hitinya. We can le focalistic na le teng da focalistic ya re the greatest teacher ya mapiano ke Mtimbi. A re ke Mtimbi wa Frostana. Ya re ke Mtimbini. Ya re ba bone ba bantši man ba pushitse da re ba bone mo vocalist le Moonchild na le teng ne ke magetse jo. Re ba Moonchild. Ah mara wa iza ke wa itse Durban they are working together. Masterpiece a ke ro bereka mo project e ngwenyana so a re ke Italian job. Italian job o respect or bona ya Mini Cooper. Awo ka le ka se Italian job ya tlhoka le GC Theater. Ndo re mo. A ke itse GC Theater ke mamu. Maybe o tla ntsha Dentud. Wa senyala. Wa Frostana ba se Dentud ke John Wick ne. Ya man maybe o tla ntsha mamma. A re itse ke mamu GC Theater. Maybe o tla ntsha GC Theater mo ya bo. Ya ba Italian job e nngwe bi more maybe ke re GC Theater. Wa Frostana ntse di wa ira. Wa Frostana. Ira re tsotlhe. And then ra bona o re ira. Mm, mm. Busy re lebelletse gore bashimane ba irang ka montle ka mo. Wa bona le Debras nyana ga khinya le right. Di bras ba ya ka jo. Di bras ba ya jo. Sfiso na no wela felo fono fitisa camera fela. Sfiso na sting da.
and asikati kila ncwele ncwele sifiso waya yena no taba ya ju ju na Brazil man la ya man le buta dai ball to rom support ibi wona sifiso no ibera confident yeah you will come there and support you boy don't worry na mana ma khort male na man bile na khort man malina man li kan de wira la ngal na kan le bon le moto le di motivate abafana bapila ale motivate bafana maybe your presence you will come serious mo dai boy kan dai boy na kilo ko podcast nga to buta na dai so le no ibi no ta ya sharp no to bule ya sharp na ngan to si dai na so mar fiso no dume ngora le me bare tsare bia mo di mouse fiso kan fiso no dumela what were you agreeing on man because you were busy agreeing there I will show up why were you agreeing from the first place man why were you agreeing man no man stop lying man stop lying le focus mo tikiting ya le of rasta wa le nota le focus mo tikiting ya le na la of rasta no nota shule na shuba no o bela masepa ba no o tlo to botsa re magie o tshwere nyong o khotsi ya a khotsi o khotsi bra wena bereka jo wena se do se mo contracting you signing down tiktok o spot o kha wona re magie wila magie ya ile magie nyengi magie what magie this magie that oh ai bereke bia ba ukhuthi kinyukwane uberekile wena ubhizi sale uberekile kakhweza o tla sale uberekile and le nno yena magioru mokhutso o beile ona mo spotlighteng no le wena o thoma o khora no o thoma o bela masepa ba boletsi ba re nyela didiba oh sorry for age restriction not for sale for the person under age of 18 mara nota jona malayaka le nota nna layaka da ka hina le right ka ki comment e rileng da ba re layaka kala ya bras bela nnete at least mo life-eng le lebeleleng nnete nnete man leno kgantile bja ka mona o tlo botsa wa hafa wena it's been lazy because of o khotse yang wa dlala wena monna o khora mofuta phatlhae wa mfrostana monna o khora mofuta phatlhae wa mfrostana so ka yona daete le nota ke relax o focus ta go spani ka wona re magie ka wona le tsone di bolela le tsone on presta wa e bona daete le tiblo nyo e dang tjang ha di domna on presta ra e tswalla sona sa ile like and subscribe da so comment share o bolele nna da interact social media ka la o interact le nna da o bolele le nna da o comment ra ka di-comment o bolele ka di-comment ra ke tlo comment-a le nna o comment ke tlo reply wa mfrasta sorry for the echo room santsane studio santsane se le empty studio santsane se le empty santsane se re sa organize santsane re nano re tireng wa mfrasta yeah mara akere banong wait consistent you have to be consistent to keep you moving forward like and subscribe daso share comment le ano da comment akho le la sisa khona no comment la akuchisi awusta akuchisi but awuwa phela le botsamaya kana le botsamaya le awusta that is liars pulse you lie niggas you lie that's anymore the way let's cool kasarata mara kasarata Venezuela se daga bela chele Esa vile cheta que sundi awusta so serviao like, comment, subscribe, share. Follow us. We'll be dropping on Friday. We are dropping every Tuesday, every Friday. Every Tuesday, every Friday. We are there. Check me. Love you guys. Support me. Subscribe as we grow with me. I will grow with you. You grow with me, guys. This is your page, your channel, whatever you want, guys. And I will. If you want me to say something, just comment there. I will see. And then lo scalava lo commentato, ti via la u film, comunque, no, se lo buono, guarda, io di buono, tu guarda, non muoio una via, commenta.
Am freestyle. Nakubuka rin balgrafia ko ubuka le studio. Kwento buka studio sa ko. Am freestyle. Kal freestyle na chitaka mayana baga. Jadi sen me manene kazi kal freestyle. Robobut. Resap. Am freestyle. Ula